ngomong istri. Ibon yang ajak bening. Nggih, celing, celing. Mau wibawa. Udah umurnya kawan. Aku dah. 55. Yen masih gitu. Yen pepateh duwe Kedampingin nantok rakriano pateh. Bikul nying-nying. Bahasa aja gitu. kok dawat kanuning. Enggak. Karuan to pepateh duwe promosi. Nak berubah profesi Nggih, berapa? dari pateh sambil mendagang batu ake. Tapi anak niku. Saja aja paman nyiriang saja cuma so mengenap gerandang karena gebano begini. Agung, wenda pun ini kepekawan nih mau niki sana mau wena. Oh, mau wibawa. Wih, Nah, sang apa yang yo nyuang nasi kaya? Sing tadi gitu. Saja ratu betara. Mau roh saking sablon niki yang ngomong istri. Sablon, barang tekleng salon. Salon juga di tiang salon. Memang. Memang. Meme dia niki. Yang cuma meme yang dini penyeru anak dewone. Meme dia nak berkelincak-kelincak yang numpu bidang. Betul? Bubuh celah pengebubuh papa angin kenyin giginya kadang. Jani aja ngale gaya bareng. Memang. Memang. Ada ni. Bibi gitu nah. Bibi. I paman agung. Dari pepateh. Jag-jag ngerti yang jagat lan kerajaan. wantah saya. Anteng ngodirto yakro. Bos suning cokor dia. So pura-pura satayangan mau kemit di kene. Sesai mau kemet. Karo tuni teh goleng mau kemit. Reng Aman hijau. kan pan mau kemit ah. Ay, Jadi ay, kawan ay, dewo ay, di pura gua lawa. Napit Adi di mana? Sen tepo. Don. Apa mawen mari teh mau kemit leng gua Ya, lawa. tapi mau kemana? Apa mawenan? Oh, lelawan deket di bungutnya. Iki wandah kumi si paman agung. Oh, ulah kedo ya ada di Pati Agung kumisnya harus kedo. Nama ciri pengabeh di puri nama Bang begitu. Aeng. Bang Aeng, Bang Bang Wibawa. Wibawa. Bang sing ada bani banyak wanen kapening pengabeh di puri. Ada bani. Turun macam ni pati agung. Yan malalong yo. Sami. Yan malalong yo. Neng, yan malalong sina makajang laib. Oh, yen mula saja paman wanen gelas yang percaya. Masa di dewa nih? Yen mula saja wanen ngudiang meju mengkap. Ngudiang makanjeng kori. Bikin di doi anak agung. Kumis paman aeng, buak megamreng-gamreng, meju mengkap. Ngudiang makanjeng kori. Yen mula saja wanen dini dog-dog wae. Kemudian nyangsan ngelengahang di dewa nih. Dayan dini orang pengabeh ibu nih lantas begitu lantas. Saya makajang mulai penonton nih. Ibu kayaknya len buat yang nih. Len itu? Len asrone. Ini ngawin yang len apa? Yen biasa Ada munian gen. pengabeh kan mitra kerja ada nih. Benar. Mitra kerja. Yen ki long jo gate-gate nih. Anu Maksudnya? yen ngorto, yen yang jo. Ibu yang jeng asik. Yan kentan napi ya tane to. Engke nasane. Sangkarin si bakti ni agung macam orang itu anak kelingse. Oh, bakti paman. Bakti ni dia. Ke tengah kan ke siksi bakten paman. Ini. Benar. Peragan yen cara di pura-pura kelugero paman meneh tuun. Maksud yane ngungang bantan ngenang wastra. Sak mapan paman subuh mawinten. Nggih. Dadi menetu. Nah yen begitu. Bikin itu ya anak pandan dan kanin kau. Putra itu. Cening ayu jaga di dewa udah joget doang cangkemnya kengken. Sing jadi napok panen atruno ken dewa Yen juga sing ini. enwang sing
surat nih ada anak gitu. Gitu. Nak bertawa ke dalane masyarakat Bali. Kang maciri ulian cangkam dewa nih. Merinduan dadane itu dengan kenyamnya surat. Ngemu manis, ngemu madu. Do tinggal di mekenyam ketan do tinggal indah anak ai. Ane bertenang onyo ane doran mekeladang. Persis cara laci-laci mekedang. Oh, do sing kedo penyerane dewa nih. Yang uling kuat dari 5 dino paling alen moyang. Nah, Nih moyangan larasati aja bu. nah niko sampun titiang nalar yang biasane nak titiang Biasane. ayo Yang mau siram bareng-bareng, ke salon bareng-bareng. Ijo. Ya moyangnya bu. orang hijau itu ya nak Rarasati itu. Ada nih dewa, mau dewa nih. Nggih. Anu itu mau dewa nih Nyen nganu di. Ampun nganten. ngadi nganten Nengil-nengil. anu gitu Nyen nganu. Nyanganu. Cengcen ibu neja ke bibel lah dina. Ya. nih jani malang pesan pedingang kengken raos si bune nih Nggih. wet sangkaning bisa manaje nih dewa nih Lares. pengabehi dewa nih kita masih ibu ketitah kapen aja nih dewa nih tugasnya nu nyenang ada bisa mani dewa pang prasido kene mau ki dewa nih melukat kamu kesegar Lares. Mangken mau yang ampun melukat. mau ki dewa nih subuh melukat Kan ampun bersih. kewala lacuran saja dewa kelawan yang ibu dini nih Tapi bu, ano si bu nangis. mau ki dewa nih mau ki dewa nih Tapi bu, jengkel mau diangin. ya nulen di Jokaten tekani omak ke desa Rita kalau didusu mau ki dewa nih kanjo dang batal Mau diangin anjut. ban omak itu nih Anjut mau diangin bu. dua menebas anak sama yang ibu nih Waduh. Saya waktu sekali pun nyai donang cerita sampun sedotan hijau anak melah. Ibu adalah pelan ibu. udah dewa meliang ibu nih Nah dia lembang mau diangin bu. ibu sengaja ngelebang mau ki dewa nih kayang ke ibu mana sih kedang kapan nih ngomak itu kewala ada pengabai dewa nih paman agung nih ngedang kodan ibu nih yen sing itu ibu barang masih kan kedang ban omak itu nih Tapi ada yang manggil bu. Yang sayang sarang mau diangin. ya neng ibu sing mapi salah kapin raga nih dewa sedih mapa nuleng jenek ki dewa kempu kapin mau ki dewa nih Yang dan terima bu. Hah? Yang dan terima mau diangin. Ning mau diolah sing. Nih jangan Kalau kosa. mau diangin Ngoyong malu nih ngoyong nih. Nih. Lilo yang kayu terang Ning. Kengken pendapat ibu akan membahaskan banyak ini. Ganti mau diangin kayu dan beri masih. Dona ke ibu dogen peleang ning. Ado bicara buka kene wet sangkan yang bisa mada nak kelingsir. Aja nih dewa nih mau opijo pau jana kapen yang mau. Domawanan. Ibu lantas nuk dogang semayang itu nih. Kengken sampun api ada ibu. Sot malu dewa mau datangisan. Nih jani jengang kayo nih dewa nih. Doyan kanti lantas si dewa milu menangis. Sedih lantas dewa sedih ngingking dini. Aduh lantas panyane sing demen kapening dewa. Sing demen kapening ibu amat ya kedek ya nih. Nih jani kini. Sot malu dewa sedih nih. Mapan ibu aduh masih semayan ibu nih. Kapen rajo kolang kaling itu nih. Mangken Jani pengide ibu. Sido ngiringang pang presido dewa ngiringang kengken kayun ibu.
kayu ibu sakun api bu. Ne jani dewa suut madan dia bedowati. Ne jani di dewa lakar sehen ibu ada madan dia laras. Hah?